Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ye Jamil yang ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, semalam Aye ketemu ondel-ondel pawang ular, tapi dia kayaknya lagi kebingungan. Ularnya kabur. Aduh, serem bener ya teman-teman. Mana ularnya ular kobra lagi. Ih, ngeri bener. Cus nih, lihat aja nih videonya teman-teman. Teman-teman, ada ondel-ondel. Pas bener dan kita suruh jogetnya. Tapi ono Simpo ngapain kayak ondel-ondel kebingungan, muter-muter bukannya kemari, padahal udah ngeliat Jamile. Pak, oi, muter-muter bae di sono, sini ngape? Terus ya kayak ondel-ondel kebingungan. Simpo nani dia kemari nih. Kita tanyain dah, apa nih Simpo ya? Pak, sini ngape Pak? Sini. Dah, Simpo ya? Noh, masih muter-muter aja di sono dah. Lagi ngapain sih dia nih? Ampun dah. Teman-teman, kita samperin apa nih ya? Apa dia udah kesini? Oh, ini dia nih. Pak, woi, diam dulu apa? Diam dulu. Ya ampun. Ya Allah, ngapa dah Pak? Diam dulu. Ngapa Pak? Ngapa Pak? Bingung apa? Ayo si Bono hilang. Bono. Bono kemana? Bono ya. Ya ampun ya. Emang kan pawang ular Pak. Nyelipin atraksi lagi nih malam. Atraksi? Lah, kaburnya kemana Pak ularnya? Itu dia Pak. Aduh, cariin dah Pak. Aduh, kagak bisa lah Pak. Ayo panen berapa? Tolongin. Serem bener. Ularnya apaan Pak? Ular kobra. Ular kobra. Ayo tak. Ayo mau show ini show. Iya. Iya Pak, begitu ya ampun. Ibu emang tadi kabur di mana? Nah, itu dia mau mana ya? Aduh tadi kemana kagak tahu. Serem bener Pak. Ayo jadi merinding Pak. Gimana ibu? Serem Pak. Ayo kagak berani. Dimatokin ke orang. Itu kan nggak bisa matok Pak. Dia bisa matok, dia makan kayak ayam Pak. Kita bisa matok. Iya beda itu. Serem apa? Iya bagaimana dah? Ayo kagak berani Cari apa? Pak, cari Pak. Kagak mau Pak. Serem. Aduh. Ayo dikasih Pak. Takut. Wow. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ye Jamil ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi malam Aye ketemu ondel-ondel tapi kok bikin merinding ya teman-teman. Bikin horor abisan, matinya melotot mulu teman-teman. Udah kayak apa ya, artis yang main film horor. Dilihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, seperti biasa ini teman-teman, malam-malam begini Jamile masih rajin aja nih nyari ondel-ondel. Lihat dia noh, Ayo pengen manggil Pak, sini Pak, oi Pak. Nah, dia pengen nyebrang nih teman-teman, pengen nyamperin Jamile. Spesial buat pecinta ondel-ondel. Teman-teman, kok rasa-rasanya kok Aye kagak kenal ya? Pak. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Pak, jogetnya. Hah? Joget Pak. Iya, mau kan joget? Yaudah dah Pak. Ayo joget. Pak, di sana aja Nopo. Asik dan tanya video ini. Pak, jogetnya di sini Pak. Iya Pak, di sana aja jogetnya. Yaudah, joget dulu ya Pak. Iya Pak. Teman-teman, rasa-rasanya kok nih ondel-ondel
kok matanya melotot mulu ya, nulit. Aduh, Ayu jadi merinding nih teman-teman nih. Aduh, mukanya kok pucat bener ya teman-teman nih. Tuh, jogetnya juga pelan-pelan gitu dah. Ini kira-kira kakinya kenapa kaki ya teman-teman? Aduh, merinding, tambah merinding nih teman-teman nih. Nih ondel-ondel kagak pernah Ayah lihat nih teman-teman soalnya. Aduh, nih udah kayak ini ya teman-teman, mukanya mirip artis yang main film horor zaman dulu, namanya Susanti ya. Aduh, tambah merinding ya ayo teman-teman ya. Apa suruh udah aja ya ininya ya, jogetnya ya. Aduh, serem nih teman-teman, udah aja kali ya. Pak, ini Pak. Udah, maaf ya, udah aja jogetnya nih duitnya nih Pak. Makasih. Iya Pak, same-same. Makasih ya. Iya Pak ya. Sambil merinding. Ayo kabur aja dah. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Ayah Jamile, ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, kemarin Ayah disamperin nih ame ondel-ondel soleha yang baju merah. Ingat kagak? Namanya Munaro. Yang ini nih cuplikan videonya. Nah, teman-teman, cus langsung aja nyok lihat videonya. Assalamualaikum Jamile, Munaro dateng nih, hehe. Iya, waalaikumsalam Munaro. Ayah seneng banget nih disamperin sama Munaro. Hehehe, iya Jamile. Kemarinan Aye udah nontonin YouTube-nya Jamile, yang ada Ayenya. Ternyata banyak juga ya yang nonton ondel-ondel. Yang nonton banyak ya Jamile. Aye boleh kan masuk video Jamile lagi buat semua pecinta ondel-ondel nih. Juga seneng banget kalau Munaro pengen joget lagi nih, mari sampai nyamperin Ayah segala lagi. Iya Jamile Ayah jogetnya begini aja ya, yang slow, yang geboy, yang asoy nih Jamile. Hehehe, asik, duh sedep bener dah Munaro jogetnya, ampe banyak yang nyontonin nih di mari, ampe dikerumunin orang-orang. Jamile, Munaro mau pulang dulu ya Jamile. Kapan-kapan boleh kan Ayah main lagi kemari. Iya dong Munaro, Ayah seneng banget disamperin sama Munaro. Makasih banyak ya udah nyamperin di mari. Hehehe, iya Jamile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Munaro. Hati-hati di jalannya ya. Ya Allah Munaro, masih aja nggak dikerumunin orang-orang. Emang cantik sih Munaro, udah cantik